Pozdrav svima, ovdje Creeper Banka, vi gledate prvu epizodu Minecraft The Prison na HC serveru. To je neki tam server. Uglavnom priča što nisam dugo snimao i nadam da će ovaj serijal kojega sada snima biti dobar, dug, tako to. I da, ispričavam što nisam snimao, imao sam problem, tako da neću baš I need silk touch, an unbreakable sword, and my bow needs punch. Tell the villagers I'm ready to go. I've got experience, my tale's up. I've been through forests and deserts dust. This is it, it's time to level up. Oh, upgrade my sword, my armor and my bow. Welcome to the new age, to the new age. Whoa, but now I'm enchanted, but now I'm enchanted, I've made my trade, I fought my foes, given up experience and emeralds, my countless blocks, so I can win. I'm breaking two and sharpness one. I finally have a sword that doesn't suck. This is it, it's time to level up. Upgrade my sword, my armor and my bow. I'm mine and watch my levels grow. I've only made it halfway, but I'm fighting zombies. Welcome to the new age, to the new age. But now I'm enchanted, but now I'm enchanted. All night I fought, I still haven't died. Thanks to my tools, I feel enchanted all the time. Upgrade my sword, my armor and my bow. I'm mine and watch my levels grow. I've only made it halfway, but I'm fighting zombies. Welcome to the new age, to the new age. But now I'm enchanted, but now I'm enchanted, Welcome to mine go and collect research you can sell behind you, just blah blah blah. Left click the sign. This done. No fail. Idem da chest za neke superstar. Vidi ovo pišem koliko sam puta slomio blok. Dobro, nice. Evo ga, ja mislim da se raša. Taj dio. Kako se zove? Nemam pojma nije. Kako će ovo biti? Čekaj, pišem nešto ovdje. Left click the sign. Čekaj, pa di je sign? Mine, click here to sell item. Oh, item 124. Čekaj, money ja imao sad. Sad, koliko ja znam, trebamo skupljati par. Da. Znači, da skupljamo para, da tako idemo dalje level. Koliko sam jasno. Čekaj sam ovo. Dobro, let's go mine. Evo nas, ponovno ovdje nešto mi radi, vidite koliko sad tek sam likao skupi, ali šta će? Ne vezi, ovako sad udar ovdje pa da skupimo. I evo ga, ukupili smo napokon dovoljno koliko nam je, ja mislim, potrebno. Ne znam
Hoće nam toliko treba, koliko će nam treba za drugi, za B1, ali nadam se da će nas stići za B1. Jer ovo je baš zabavno. Progres 6, nemam pojma što to znači. Sad ćemo sel vidjeti šta sad to se. Sel oli. Dobili smo $943. Sad to će biti $2168. Va, samo do B mi treba tek 10% sam proces. Još 90%. Ajmo zajebati na kopanje. Let's go mine this. Bom bom. Mi smo mineri, bom bom. Seoski. Nema pojma, mi smo samo znamo da smo mi mineri koji traže. Tražimo rank B. Hoću rank B, ovdje dovoljno. Staj, tu. Tako da, ajmo nastav kopati. Gotovo ugan. Ja. Gotovo ugan. Okej. Ja kažem dosta. Ne znam, brate mili, koliko će nam dat plaće za ovo. Ali, brate mili, škrti. Valjda će proces biti barem do 50% ovu epizodu. Nakva se ima... A ne znam šta ćemo lopata isjeći. Idemo sad isprobati te varpove, di će nas odnos nakon što prodamo napokon ovu. Čekaj, ti se izašla. Valjda... Vamo ima... Vamo, neći. Jedno tamo je. Ne, skroz vamo na drugoj strani. Ajmo ti. OMG, 1093. OMG. Čekaj. No ne, ja imam 3261, a proces, prikažem proces ova. Evo ga, proces 16%. Ne, a čekaj, 3000 ima 16%. 3000, znači, 4600. Za 100% treba 5 puta 20. Znači, treba mi 25.000 maraka. Ne znam. Dobro, ja ću to između epizoda, kad bude sljedeća epizoda. A sad idemo varp, da vidimo koje varpo imali. DSG, dirt, sand, gravel. O, čekaj, ovdje se mora kopati. Beriska. Aha, a gdje je sel? Gdje je sel? Evo nas. Gdje je sel? Pa da trebamo varp. Okej, se vrati sel ovo. Ajde, sel. Dođe meni. A da skoro vrati na varp. Varp DSG. A vidi, ovdje nema niđe za sel. Čekaj, možda mogu ovako. Čekaj, sel hand. This command has been disabled. Pa kako ću prodati ovo, da ne kažem šta iz ruku? Čekaj, vidi. Čini se da je ono bilo beskorisno što sam majnao. Tražio sam svađe, ali ne mora se ono prodati. Koliko sam vidio. Sam se sačuvao ovo. Nešto bi htio napraviti. Red Sand Tour. Čekaj.
kako nas pravi cheese. Čekajmo da ovako buba smooth. Ajde vidio, to je to što ja mislim. Nije li to? Stan. Može li biti? Ne. Je, to je to što zapravo. Pogledaj to. Ako bolje uočite ovaj ovdje, znači kam, ima videra i to je meni zanimljivo. Pogledajte i to malo. Vidite, ne gledajte mene. Ja sam ruža. Gledajte. Chisel block. Yeah, okay. Let's go warp. Plot. Šta je to? Da vidimo. Well, here you can ovo je moj plot. Čekaj, sad ću isprobati. Nije. Kako ću naći? Aha. Po trust. Šta je to? Plot. Plot. Blue bubble. You must be the plot of... Kako ću se naći? Smaj. Čekaj. Slime. Okej, evo nas, vraćamo se. Ništa ovdje, nemam pojma oko plot. Sad smo na kreates ovdje, nešto trebamo. Neke vote key, čekaj. Vote link, nešto. Samo... Okej, ništa ovo, ne kontam. Ne kontam nije ovo, nema šta nisam. Je. Zato. Ja nisam ništa skrio. Pa. O, vidi. Šta je ovo doj? Karupetina. Halo? Kao lage. Ok, dobro. Svi dademo. O, cool. I nakon ostalo. Pa thanks, brate. Jes treba. Hvala, nis treba. Više jes treba, strbao. Sad ti nis treba, jel? Ti nis treba. Op. Ja bi se rekao uvijek. Dobro. Ljudi, malo ovdje i šta ostalo. Dobro, ovi spametni su. Dobro, ima ovo, nemam puno, šta će. Ovdje specica, ko će nešto reko raditi. Envil. Ja se će zvat, ko će se zvat. Ugalj. Eto. Taman more stati. Ovo je sve kola, ovo pravo, jedini je pravi ugalj. Brate mi, jel tako? Sad. Warp. Ti sad. Je token. Nema pojma to gdje ta stavno smo već. The maze. Ovo je neki... Kako se ovo zove? Labirint, ja. The black screen will go away. The black screen will go away. Nobody goes the world in time. Halo, ima li? Halo?
neka stvar. Tu sam bio. A što mi je mračno? Alo? O, evo ga ratke, valim te Bože. Dobro, idemo par. PvP. Uvidi enchantment. Dobro, realista enchantment. Taj PvP je borba. Aha, vidi sad šta ovdje straži, koji sad. To nešto tamo, uglavnom da se spavnam odmah, tamo je. Ljudi, to je bilo to od prve epizode, vidjeli smo razgledali ovaj prizor, skontali smo i to, tako da vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav,